жакшы идеялар түштү, манан жакшы. Неге кетип калычы? Мындай көчөдөн эле бирдеке жеп албайлыбы? Көчөдөн алып элечи. Убактым аз да мен не? Жолдон эле бирдеке алып берейин. Жүр алып берсем алып берейинчи. Asistan, bizde karap koyasızlar be. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Мына менюмен танышасыз, не заказ қыласыз? Так. Мал шорпо, қой шорпо, тоқ шорпо, лагман, биштек, гуляш, манты, орма, колбаса, жұмыртқа, балық, окорочка, слоеный самса. Не жейсің, жаным? Шорпо içeli? Шорпо içесің бе? Шорпоңор бар бы? Шорпо бар байка, мал шорпо, тоқ шорпо, қой шорпо, айсынсан бар жоқ. Мындай бізге крокодилдің етінен даярдалған шорпоңор болса Андай шорпо жоқ. жоқ. Жаным, шорпо жоқ екен да. Башқа не жейсіз? Şirinlik ceyli çam. Так, biz şirindik жейткенбиз. Şirindiктер, кандай şirindiктер бар? Шириндик бар байка, пирожный, торт бар жоғы бар. Бардығы Бар. Картошкадан даярдалған варенье бар бы сіздерде? Кандай ресторансыңар ей? Жаным, варенье дағы жоқ екен да. Anda susunu içile çıkıp ketelim. Жоқ дегенде сок бар бы, су бар бы, жақсы. Сусундук бар байка, соктор бар жоқ түрлері. Бар жоғы бар. Чырыштан даярдалған, мындай чырыштан соғыңар бар бы? Кечиресиз, андай дагы жоқ. Болбойт экен, мен сага айттым го, жолдон эле бирдеке жеп ал дедим. Жеп ал десем болбодун. Кара кафе. Эчтеке жок, тамагыңар да даяр эмес. Тур кеттим. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, хош Силер? келдиңиз. Силер сюжетке тартасыңарбы? Жок, биз камерага тартабыз. Мейли видео болсо деле, видео болсо андан жакшы болот. Ким тартыш керек? Качанка заказ бересиз? Азыр эле тартыш керек. Мейли же, тартабыз. Бас берака, кир бияка. Отурбас күнерге. Мына ушуну тартыш керек. Эже, бунун масалалында эмес, суалында алып келебизби? Жок, ушу мастыгында тартыш керек. Эртең соолукканда таналбай коет бул. Тартып беребизби? Боло береби. Майли. Ким менен иштең? Канча иштең? Ким менен иштең? İşte yok benim. İşte yok. Биздин чыгарып бересиңби сен? Ой, эже сөз чыгарып беребиз. Dostum erkek şimdi tarttılar. Tarttılar. Алейкум. Так, bosh og'riydi doktor. Boshing'iz og'riydi. Yaqindan beri og'riy boshladi. Qaraqush og'riydi. Boshingizni qayerga og'riydi? Mo'ji og'riydi. Qaraqushmi? Zing deydi, Zinglaydi. Boshqacha uylanadi. Qaysi malda og'riydi? Uylangandan beri og'riy boshladi da. Uylanganimizga ko'p bo'ldimi? Yaqinda ele oldu da. Bir ay 2 ayda oldu. Bir ay 2 aydan beri başınız og'riy turgan bo'lib qoldi. Uylangandan boshladi da. Anam bunday jegen tamog'ing qandaydan bunday yeme yo'qmi? Tomoq yaxshi эле. Kechqurun ishdan kelem, çay ichib bitgandan keyin boshlanadi da. Болбойсуң эле тез-тез. Үйдө бала чака бар, мал бар. Ордум дээр эткенсиң эле жашпак окшоп. Боло эми тез-тез кечтик. Başlandı doktor. Sizge daha bulut al. Başım ağrıyor doktor. Gelinchek bo'ladi. Gelinchek bo'ladi da. Men bu o'g'ringa tushunaman meni. Yordam bera olasiz. Bu o'g'ringa men yordam bera olaman. Sebebi men o'zim bu o'g'rim bilan 30 yildan beri o'g'riyman. Bir kengeshim sağayım. Sabır kılış gerek, sabır. Al kaç yerde satat. Sabır al, yürekte olup yürekte sabır kılasın. Значит, darlansak bolmaydı. Darlanğanğa bolboydu. Çıdaş gerek ki. Çıdaş gerek. Rahmat doktor sizge. Bara ver, düşünen sen düşünen.
Ошо эмне жаңылыктар болуп атат? Жаңылык деле жок. Бизде да ошо. Мен сизге 1-2 суроо берсем болобу, Бексултан байке? Албетте болот. Сиздин 2 кабаттуу үйүңүз барбы? 2 кабат үйүм жок да. Мерс, Фиат үлгүсүндөгү машинеңизчи? Андай машинам деле жок. Жок дегенде Samsung телефонуңуз барбы? Samsung телефонум деле жок. Анда мен сиз менен сүйлөшпөйм, сиз мага жаккан жоксуз. Өзүң ойлонсоң, эми 3 кабат үйүмү сени деп 2 кабат кылайынбы? 470 Lexus унаадагы машинамы сени деп Mercedes же Fit'ке алмаштырайынбы? iPhone 5-imi сен деп Samsung кылайынбы эми? Тоолам, сүйлөшпөсөң сүйлөшпөй. Ай, мен тамашалап койдум, мен сиз менен эле сүйлөшөм эстеген. Сүйлөш да. Адам жүрөйүн сүйлөсүн. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Қалай? Жақсы. Қарағың барбы? Бар ола. Тазарақтан 100 грамм мен атынан официанттарға қойып қойшы. Мен атынан отырғандарға да қой. Мен атынан өзіңе қой içіп алдық, ке? Мен атынан 100-ді қойма, өзіме. 100-ді? Жүздік болдың. Амансызлық болдың, ма? Рахмат. Тоқта. Қана ақшасы? Ақшасын бермейсің бе? Ақшам жоқ. Қабыл болмaz. Алейкум ассалам. Тағы келдің бе сен? Арақ барды? Бар оған. Мен атымансы. 100 грамм официанттарға қойып. Тағы. Анан отырғандарға да қой. Тағы. Өзіме қойып берген 100 грамм қойшы. Сен атыңнан өзіме да 100 грамм қойып. Жоқ, сен іспелі қойшы. Неге? Сен жаман допылаңға. Кесені күтіле кетіп қылайын. Қой. 100 грамм қойшы. Бол. Бағмарда. 100 грамм қойшы. Абал сен. Бағмар. Can bugün geç bassın mı? Бошмун. Bugün geç kafeye varıp gelmeyle. Макул. Kafeden çıkıp altınım öküz kinoya gireriz ga. Canım iyi canım. Kozum ey. Erten bassın mı? Бошмун. Erten bazar arılap sana giyim geçey kılbaylı mı? Макул. Макул. Ya canım. Hep kozum benim. Кичине телефонго жүгүрүп Makul. О, досым, жаман бақтындысыңар ғой, тимеле. Алтыным, жаным, қозым да. Дос. Аяшың ұқпасын дос. Нені? Білесің о дос көп қыздармен сөйлесем. Ушу аяшыңын атын ұмытып қалыптым. Қой. Алейкум ассалам. Қандай зака жақсы ба? Жақсы өзің. Неме билет қаққын алам ака? Бені аласың білетті. Қайсы кинолар жақсы болып жатады азыр? Қайсы кинолар мындай елдер көрімді болып жатады? Өркүн, План Б деген кинолар қойылды қазір. Сілердің жашқа азыр План Б деген кино жақшы. План Б? Анан ақчасы қанша? 100 сом. 100 сом? Мага План Б'ныңыздан бир де беріңізші. Билетін, а?
Дагы бир дери коңчу. Дагы бирди? Аке дагы бир билет бир коңчу. Сен Жамел экөөнү алып кеттиң го. Не кайра кайрылып алып атасың? Неме он жерде биринчи эшиктин оозуна туруп алып эле билетин экөөнү да жыртып салды. Айтып коюңчу жыртпасын. Нормально кино көрүп алам. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Мына жакшыбы? Неме пияз кереги жокпу? Жок керек эмес. Керек эмеспи? Эй! Неме анам эмне өзүңүз кереги жок дедиңиз го, тоого. Мен пияз албайм дедим, коп кой ордуна. Айтпайсызбы бана не? Assalomu alaykum. Voy aka. Assalomu alaykum. Alaykum Mana yaxshimi? Yaxshi. Taksi boshmi? Bosh. Assalomu alaykum. Сүрөт тартасыңарбы? Ооба, сүрөт тартабыз. Мындай фотомонтаждарды кыласыңар да. Ооба, фотомонтажды кылабыз, бар жогун кылабыз. Жекичандын, Гүлсүмнүн, Анжелинин, Желинин жанына бар жогун коюп коебуз. Жанагындай мындай бир таанымал адам мененчи мындай сүрөткө түшүп туруп мындай кучактап сүрөткө түшүш керек. Мындай начальник ГАИ менен сүрөткө түшүш керек да, сүрөтүп алып берди. Тасып алат интернеттен. Ооба. Короче, мен мындай начальник ГАИ бар го. Ошо мен мындай кучакташтырып сүрөткө түшүп коюшум керек да. Типа мен анын нүкасы болушум керек да. Просто ол ГАИлер жолдо токтоп, акем болот десем ишенбей атат да. Ошол мындай сүрөтүн берсем проблемалар чечилип кетет, братан. Тартсак болобу? Давай, братан, давай. Кандай жаным? Жакшы, үйдөгүлөр түнүктү, манаң жакшы. Мындай көчөдөн бирдеке жөө албайлыбы? Көчөдөн алып элечи. Убактым аз да мен не? Жолдо эле бирдеке алып берейин. Жүр, алып берсем алып берейинчи. Официант, bizde karap poster be. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Мына менюмен танышасың, не заказ бересіз? Так. Мал шорпо, кой шорпо, ток шорпо, лагман, биштекс, гуляш, манты, орма, колбаса, жұмыртқа, балық, окорочка, слоеный самса. Не жейсің, жаным? Шорпо içeli. Шорпо içесің бе? Шорпоңор барбы? Шорпо бар ба екен? Мал шорпо, ток шорпо, қой шорпо. Қайсың бар. Мындай бізге крокодилдің етінен даярдалған шорпоңор болса Қандай шорпо жоқ? жоқ. Жаным, шорпо жоқ екен да. Башқа не жейсіз? Şirinlik yeyeli çabuk. Так, biz şirindik çektiğimiz. Şirinliklerin qanday şirinlikleri var? Шириндик бар ба екен? Пирожный, торт, бар жоғы ма? Бар. Kartoşkadan dayardalgan varene var mı sizde? Qanday restorансыңар ey? Canım,
Варенье дагы жок экен да. Анда суусундук эле чыгып кетели. Жок дегенде сок барбы, суу барбы, жакшы. Сусундук бар баке, соктор бар, бар жоктур. Бар жогу бар. Чырыштан даярдалган мындай чырыштан сооңар барбы? Кечиресиз, андай дагы жок. Болбойт экен. Мен сага айттым го, жолдон эле бирдеке жеп алалы дедим. Жеп алалы десем болбодуң. Кара кафе. Эчтеке жок. Тамагыңар да даяр эмес. Тур кеттик. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, хош Силер? келдиңиз. Силер сюжетке тартасыңарбы? Жок, биз камерага тартабыз. Мейли видео болсо деле, видео болсо андан жакшы болот. Ким тартыш керек? Качанка заказ бересиз? Азыр эле тартыш керек. Мейли жей, тартабыз. Бас биракка, кир биякка. Отурбас күнүргө. Мына ушуну тартыш керек. Эже, bunun masa alında эмес, суу алында келбейсизби? Жок, ушу мастыгында тартыш керек. Эртең соолукканда таналбай коет бул. Тартып беребизби? Боло береби. Майли. Ким менен иштең? Канча иштең? Ким менен иштең? İşke yok benim. Normalde işke yok. Түскүн чыгарып бересиңби сен? Ой, эже сөз чыгарып бер. Dostum erkek şimdi tarttılar. Tarttılar. Алейкум. Так, баш ооруйт да доктор. Башыңыз ооруйбу? Жакындан бери ооруй баштап да. Башыңыз кайер ооруйт? Мына жер ооруйт да. Каракушпу? Зың дейт да, зың дейт. Башкача кайсы маалда ооруйт? Үйлөнгөндөн бери ооруй баштады да. Үйлөнгөнүңүзгө көп болду беле? Жакында эле болду да. Bir ay 2 ayda oldu. Bir ay 2 aydan beri başınız oruy turgan болып kaldı. Oruy turgan başlandı da. Anam buday, jеген тамагың андайдан будай эме жокпу? Тамак жакшы эле, кечкурун иштен келем, чай ичип бүткөндөн кийин башталат да. Болбойсуң эле тез-тез. Үйдө бала чака бар, мал бар. Ордум дээр эткенсине жатпага окшоп. Бол эми тез-тез кетиштик. Башталды доктор. Сизге дагы бул отабы. Başım oluyor doktor. Gelinçek болобу, Gelinçek болот да. Мен бул ооруңа түшүнөм менин. Жардам бере аласыз? Бул ооруңа мен жардам бере албайм. Себеби мен өзүм бул оору менен 30 жылдан бери ооруйм. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Калай? Жакшы. Карагаң барбы? Бар. Таза арактан 100 грамм мен атман. Официанттарга коюп койчу. Мен атман дагы отургандарга да кой. Мен атман өзүңө коюп ичип ал, ке. Мен атман 100 койма, өзүмө. 100 болду. Амансыз болду ма? Рахмат. Токто. Кана акчасы? Акчасын бербейсиңби? Жок, болбойт. Алейкум ассалам. Дагы келдиңби сен? Арак барбы? Барбы аны? Мен атманчы. 100 грамм. Официанттарга коюп. Дагы. Анан отургандарга барбы? Дагы. Өзүмө коюп берген 100 грамм койчу. Сен атыңдан өзүнө да 100 грамм коебы? Жо, сен испеле койчу. Неге? Сен жаман тополоңуңар. Кечени күчүлө кетип калам. Кой. 100 грамм. Бол. Баңада. Bir kеңешим сага. Сабыр кылыш керек, сабыр. Ал кайсы жерде сатат? Сабыр ал, жүрөктө болот, жүрөктө. Сабыр кыласың. Значит, дарылансак болбойт. Дарыланганга болбойт. Чыдаш керек, э? Чыдаш керек. Рахмат доктор сизге. Бара бер, түшүнөм, түшүнөм.
ошо эмне жаңылыктар болот? Жаңылык деле жок. Бизде да ошо Минскке 1-2 суроо берсем болобу, Бексултан Болот. байке? Албетте болот. Сиздин 2 кабаттуу үйүңүз барбы? 2 кабат үйүм жок да. Мерсчи, Фиат үлгүсүндөгү машинеңизчи? Андай машинам деле жок. Жок дегенде Samsung телефонуңуз барбы? Samsung телефонум деле жок. Анда мен сиз менен сүйлөшпөйм, сиз мага жаккан жоксуз. Өзүң ойлонсоң, эми 3 кабат үйүмү сени деп 2 кабат кылайынбы? 470 Lexus унаадагы машинамы сени деп Mercedes же Fit алмаштырайынбы? iPhone 5-imi сен деп Samsung кылайын эми. Тола, сүйлөшпөсөң сүйлөшпө. Ай, мен тамашалап койдум, мен сиз менен эле сүйлөшөм, Бексултан. Сүйлөш да. Адам жүрөгүн чүрөсүн.